Lugurau krip ko bo hamba frong. Jing krip po tharmai ladu je jini hapsoha bubli bili important. Skabo jing nadi baudu. E bo kushi ke dangna dangnang. Bo kushi ke soni dangnang bauhi jini bubli lailang ladu. E bo muluk ha sere bubli ki tharmai ba boning sagang thoi thangpu base lugurau. Jini ang 1 second ni frang 1 year soishini bubli ni baria saintia nang bauba. Boni skang thawa krip kibo jutai tsladu. 1 years ni bubli ning tharmaya tskade. Bo puri ansa ki singtha sere maitai si puri hibo boni result hamyaba. Bo saintima 1 years ni bubli bili important. 1 month ni bubli ning tharmaya tskade. Bo masainji ki singtha sere 1 month ni skang ha nana maiba ba 1 month dongkho bo nana maimani. Bo masainji saintima 1 month ni bubli bili important. Sainsi ni bubli ning tharmaya tskade. Bo hajira danghi jiaba subung ki singta sere sainsi dangba maya khaning prongni saimbli ni makha mai jia bo subung saintima sainsi ni bubli bili important 1 hours kontasi ni bubli ning tharmaya skade bo lovers ki singta sere jani hamjau maki 1 hours jon hi se phaiba koronba maiba bo saintima 1 hours kontasi ni bubli bili important 1 minute ni bubli ning tharmaya skade bo subung ki singta sere 1 minute ni klahi bo subung train mayaba masi important khusia thangmamu bo sainchima 1 minute ni bubli bili important 1 second ni bubli ning tharmaya skade bo subung ki singta sere 1 second ni klahi kedi khudona jaya hi goba bo sainchima 1 second ni bubli bili important lugurau ang dini 1 second ni frang 1 year soshini bubli ni bariha example sainchika ang asa jalado sausilai ani video khinuhi bubli ke important rinangthi bauhi elining video nufalang maniklahi ani Facebook ke follow khlai odehe ani YouTube channel bodong orabu nunang mukibu subscribe khlai dinini hamba grau ani hamba bauma irahaning jamli lakha juthai lugurau